A evo koristimo priliku i naš boravak u Kiseljaku ili na Kiseljaku kod Tuzle da malo porazgovaramo sa ove dvije gospođe. Jozefa Crvenković, žena Peje Crvenkovića. Nažalost, i zbog bolesti, vjerovatno malo i zbog godina ne možete da stojite. Bolesti imala sam moždani jaki, pa ne može sada. Valjda će biti bolje, pa ćemo opet, a sve. Biće bolje. Ja pomognem društvu. A mogu li vas nešto pitati, gospođo Jozef? Evo, porazgovarat ćemo malo o onome kako se nekad teferičilo, je li tako? Teferić je bosanska riječ, vi to znate šta je, znači druženje, igra, pjesma. Danas omladina izbjegava nešto teferiće. Zašto? Pa izbjegava zato što omladina nema mogućnosti, nemaju prvo zaposlenja, nemaju. Opet mi mlađi, ovi stariji ljudi imamo malo penzije pa velimo sastavit ćemo se malo pa ćemo izaći pa ćemo tako. A omladina nema budućnosti ovdje i otišla je sva omladina. Jedni u inostranstvo, jedni u druge. Svako je sa svojim, što kaže, otišao da se snađe. A problem je izgleda i što omladina danas ne može teferičiti. Ako nema motora, ako nema, ne mogu otići ni da izvinete do WC-a bez motora, bez taksija, a vi ste nekad znali pješke prevaliti. Sve išli, sve pješke, kud god je trebalo. Od kuće imala sam sat vremena da idem do društva na probu, bilo šta da sve sat vremena ostavim se i opet sve. I sladak. I danas dan je sladak. I sad me duša boli što ja ne mogu da poigram, ali valjda će doći stepen da poigram. Jer ipak 42 godine sam bila u društvu. Bila sam u društvu mlađem i majka i otac i sve se za njih borila. Jer su bilo mi dvoje djece moje, sad su i oni u inostranstvu, pa su bili non stop u društvu i omladnu sakupljali i bilo je društvo. A ja mislim da će se opet pokušati, jer ima sad lijepe omladine i koja pita svaki puta hoćemo, šta ćemo i tako. Ima malo za... Jozefa, hvala vam na ovim savjetima mlađim, neka čuvaju tradiciju, želimo vam, ako Bog da, što bolje zdravlje, ne bismo vas više zamarali pohladne ovdje prilično, pa ćemo zamoliti evo vašu konu i komšinicu Katu da nam prvo kažete, Kato, ova predivna nošnja, je li to nasljedstvo od vaših baka ili ste je vi vezli? Od mojih roditelja, tu sam ja malo vezla i radila. Je li teško doći do jedne ovakve nošnje? Do materijala za izradu? Pa sad jest. Sad je, zato što niko ne zna da radi. Evo da se Niko predstavite se ne obučava. gledalcima televizije javna iz Tešnja. Vi se zovete Kata. Crvenković Kata. Isto prezime kao Isto i prezime. Radim u Austriji. Očekujem penziju. Da se Ako vratim Bog našoj lijepoj Bosni. Evo recite Našem nam, narodu. vi imate poprilično godina, mlađi ste malo od mene, ali imate dobro vreme godina, čekate penziju, a opet obučete u prekrasnu nošnju i sa jaranicama, družbenicama se družite. Vrlo rado sam obukla i došla ovdje sa jako velikim zadovoljstvom. I drago mi je što je se ovako desilo. Samo hoće li ova vaša nošnja imati nasljednika? Ima li koji obući kad jednog Pa dana hoće. Tri čerke imam i sina. 3 čerke, a jedna nošnja. Kako ćete podijeliti? Pa nekako ćemo Ili ćete mijenjati. izraditi? Mijenjat ćemo. Pokušat ćemo